let's go and grab one of the first objects of this example where we're going to insert a wall. Let me just show you. You may be very familiar with the fact that walls are not just simple geometrical representations. They contain different materials, and we can achieve let's say this advanced functionality of being able to choose the composition of our walls by going into the library. The library proposes a series of different combinations. We can of course insert these walls using the snap points on the 2D magnetic grid, or we can use the magic wand, it's called here. So what we do is we simply select the magic wand and run a selection rectangle over all of the lines of the 2D magnetic grid. Notice how all of the objects stick to the different lines and intersections of the 2D magnetic grid. Elementus galima juos arba dėti rankiniu būdu pritaikant prie susikirtimo arba užkabinimo taškų, arba naudojant specialią komandą Magnetic Wand, su kuria ten automatiškai susideda pagal užbrėžtus parametrus sienos pagal suformuotą tinklelę. I'd also like to underline the fact that this library of objects, which of course covers many different categories, is now available in the cloud. It means that we can all collaborate and build our own user objects, let's say, and have them shared among our architectural firm, or for instance with the entire Edificius community if we wish. So you have the full power at your fingertips to be able to, choose your preferred way of working. Objektų biblioteka ir tų sienų biblioteka ir kitų objektų biblioteka yra pagrįsta tuo principu, kad objektai yra saugomi debesyje ir dėl to vietoje architektams lengviau bendradarbiauti, nes gali tiek įmonės lygmenyje būti skirtingi sukuriami objektai, kurie tarpusavy bus naudojant vystomi projektą arba netgi dalinamasi su visa bendruomenė naudojančia šitą programinę įrangą. Dėl to būna tos bibliotekos jos šiek tiek laisviau dalinamos, prieinamos ir užtikrinančios darnesnį darbą. Okay, so now we've just chosen a different material layer for our wall. We're going to insert the internal partition walls, okay? Now this approach allows me also, for those that come from CAD, from 2D CAD, to maintain the most familiar way of working, also in a 3D BIM software such as Edificius. So we can continue to insert our lines and therefore generate our internal partition walls. We're just doing this very randomly just to give you the idea. Sienų nustatymas vis vyksta labai panašiai taip, kaip vykstų dvimatėje braižymo programoje, išlaikant pagrindinius principus, įvedant atstumus ir taikantis prie nustatytų ir užtvirtintų konstantų. Okay, so as we insert these walls and start to define this first level of the building, let me just quickly show you some of the basic functionalities of where we can simply remove, replace, change the thicknesses of our walls, or just simply move from one position to the other, because we're configuring the let's say overall layout for this first floor plan, okay? And here, for instance, we're going to remove these parts of the external facade. Go ahead, Rokas. Tai kaip pat įrodė Tonis, sienos gali būti keičiamos, iškertamos, koreguojamos, parametrai pakeičiami ir pakankamai su nedaug pelytės paspaudimų gaunamas rezultatas. Jeigu lyginant su dvimatėmis programomis, tai pelytę maigyti reikia daug mažiau. Okay. Here we can, for instance, change the properties of these walls here, changing to a different thickness and different material composition. In this case, they're going to be
clay brick walls. Now, what we have achieved so far is the 2D view. We're drawing in 2D view, but of course we've also obtained the 3D view of our walls. Ir sienoms priskyrė konkrečių sienų gabaritus ir suformuotas buvo dvimatis vaizdas ir taip pat trimatė pirmo aukšto geometrija.